Tutorial cara untuk you guys nak transferkan you guys punya asset ataupun you guys punya crypto ke dalam Hardware Wallet Trezor Model 1. Let's go. So kat sini you guys tengok saya dah set up saya punya Hardware Wallet. Biasa kalau you guys terlepas tengok cara nak set up, you guys boleh tengok video yang sebelum ini. So right now you guys boleh tengok ini ada kat dashboard. Very simple dashboard. You guys boleh namakan balik dashboard you guys ni juga nak namakan apa, tak kisah. Macam saya biarkan saja, and you guys boleh tengok value kat sini adalah kosong. So right now you guys boleh tengok dekat sini you guys ada Bitcoin, Ethereum, BNB. Basically you guys boleh tambah aja apa-apa coin yang you guys nak. Dia ada banyak lagi, even Dogecoin pun you guys boleh simpan kalau you guys nak simpan dekat sini. So sebagai contoh kali ni sebab kita nak mudah dan lebih laju, jadi saya akan contoh kita akan simpan mungkin kita akan simpan BNB dalam Binance Smart Chain sebab kita transaction dia lebih mudah dan laju. Jadi kita akan tekan saja dekat receive right now, and then kita tekan confirm. Kita boleh tekan dekat show full address. Jadi right now saya akan buka saya punya MXC, ataupun tak kisahlah you guys pakai apa pun InsyaAllah boleh buat sama. You guys boleh follow tutorial ni. So right now saya akan tekan dekat BSC chain, and kita try withdraw dulu lah. Kita try withdraw berapa, saya try withdraw maximum, and kita tekan saja confirm, dan kita confirm withdrawal. So kita tunggu kejap dan kita tekan sahaja approve. So basically right now saya dah transfer saya punya asset ke dalam saya punya hardware wallet. Sepatutnya mungkin dalam beberapa minit akan masuk ke dalam wallet ni. So right now you guys boleh tengok saya pun dah transfer literally dalam masa tak sampai 1 minit dah pun masuk ke dalam account saya. Jadi literally simple saja. So right now you guys boleh tengok dekat sini saya ada lebih kurang 0.1655 BNB equal to lebih kurang $100. Dan dia akan tunjuklah untuk setiap chain ni berapa. Let's say kalau you guys simpan Bitcoin dan juga nak transfer Bitcoin you guys dekat dalam ini pun boleh, tak ada masalah. Automatic dia akan transfer ke sini. Jadi cara nak pakai dia memang simple gila. Let's say kalau you guys yang masih belum ada hardware wallet, you guys nak try hardware wallet yang murah, bagi saya Trezor antara yang murah sebabkan di bawah 200. Untuk you guys yang masih belum heavy simpan Bitcoin dengan ganas, let's say kalau you guys ada aset bawah $10,000 even RM5,000 ke bawah, saya rasa should be you guys boleh try ini untuk you guys nak try. Sebab let's say kalau you guys nak beli Nano X ataupun yang lain-lain, harga dia terlalu mahal. Contoh you guys ada aset RM1,000 saja, then you guys kena beli hardware wallet dengan nilai RM1,000 juga. Jadi bagi saya not worth it lah. Better try yang murah-murah ni pun should be okay. Yang penting sekali ialah you guys beli dekat authorized, and paling penting dia masih lagi dekat dalam seal, belum buka, and mamang void ni masih cantik lagi. Should be tak ada masalah. Let's say kalau you guys nak mudah, saya dah letak link dekat bio. Thank you guys.